Snimam. Želim svima da poželim dobrodošlicu i da vam se zahvalim što ste došli da upoznate Borisa K. I naravno njegovog tvorca, Lenu. Ono što bih ja ukratko da ispričam, ja sam imala svoj deo cijele ove priče, ja sam dakle PR manager gospođice Lele i moja ideja je bila da udobim Borisa u izdavačkoj kući gospodina Bogdana Kneževića. Ja neću mnogo pričati o kuci, znači ja ću prepustiti reč njima, a vam još jedno hvala što ste došli. Ovo je bilo baš iscrpno. Ovo je stvarno bilo iscrpno. Mi smo se ovdje malo okupili da kažemo neku reč o jednoj sasvim neobičnoj knjizi, neobične autorice i sve je vezano za ovo izdanje vrlo neobično. Tako da, pre svega, moja izdavačka kuća se zove Everest Media i postoji već 10 godine, inače ja sam kao izdavač radim od 82. godine, bio sam treći privatni izdavač u Srbiji. Prvo izdanje je bilo čuveno od scene u svemiru, drugi deo 2010. kao na Lavo. Imao sam dosta raznih izdavačkih kuća i tako, znači me, u principu, to što radim pamćeno po nekim edicijama, almanasima, časopisima, a ne po imenu izdavačke kuće, sama izdavačka kuća je i menjala ime i menjala način rada i tako da sad u ovom trenutku je Everest Media ne mnogo poznata izdavačka kuća, ali imamo dosta izdanja, ja sam imam dosta veliku tradiciju raznih stvari. Želim svima da poželim dobrodošlicu i da vam se zahvalim što ste došli da upoznate Borisa K. I naravno njegovog tvorca, Lenu. Ono što bih ja ukratko da ispričam, ja sam imala svoj deo cijele ove priče, ja sam dakle PR manager gospođice Lele i moja ideja je bila da udobim Borisa u izdavačkoj kući gospodina Bogdana Kneževića. Ja neću mnogo pričati o kuci, znači ja ću prepustiti reč njima, a vam još jedno hvala što ste došli. Ovo je bilo baš iscrpno. Ovo je stvarno bilo iscrpno. Mi smo se ovdje malo okupili da kažemo neku reč o jednoj sasvim neobičnoj knjizi, neobične autorice i sve je vezano za ovo izdanje vrlo neobično. Tako da, pre svega, moja izdavačka kuća se zove Everest Media i postoji već 10 godine, inače ja sam kao izdavač radim od 82. godine, bio sam treći privatni izdavač u Srbiji. Prvo izdanje je bilo čuveno od scene u svemiru, drugi deo 2010. kao na Lavo. Imao sam dosta raznih izdavačkih kuća i tako, znači me, u principu, to što radim pamćeno je po nekim edicijama, almanasima, časopisima, a ne po imenu izdavačke kuće, sama izdavačka kuća je i menjala ime i menjala način rada i tako da sad u ovom trenutku je Everest Media ne mnogo poznata izdavačka kuća, ali imamo dosta izdanja, ja sam imam dosta veliku tradiciju raznih stvari. Ali prva je u ediciji Vrtlo, koja je treća knjiga u toj ediciji, otprilike izlazi jedna knjiga godišnje. I to je što se tiče toga nekog spoljašnjeg, vezano za izdavačku kuću Everest Media. Što se tiče autorice Lele i ove njene knjige, meni su to preko nekih poznanika ponuđeno je da se to radi ta knjiga i ja sam tad praktično prvi put imao priliku da se sretnem sa nekim njenim radovima. Moram ovo da kažem, ovo je knjiga duboko i široko satirična. U
možda najbolju maniru Srbija ima dobre krivičare uvijek je imala. To je vratno posledica smehotresne stvarnosti u kojoj živimo. Tako da, Radoje Domanović, Nušić, možda je taj Radoje Domanović nekako najsličniji ovome što radi Leila, jer ona tu radi jednu meša, jedan nadrealizam, futurizam, prošlost, sadašnjost, ne li bi se da gazi sve granice i žanrovske i neki normativne u pisanju i da bi ispričala tu neku svoju priču koju je zamislila. Evo sad bi prozvao malo autoricu Leilu Savare da malo kaže nešto o toj knjizi, pa bih ja onda još dodao neke stvari, ako ona nešto propusti u što su. Imam svoj mikrofon. Nadam se da je dobro čujete. Nadovezat ću se na žanrovske odrednice, dakle na sam žanr. Smatram da je... Ja nisam opredeljena za neki konkretan žanr, ne smatram da je ovaj žanr prevaziđen isputavajući. Recimo da je knjiga autori Borisa K. u suštini apsolutna satira zaočenita fantastikom, ali tu ima i elementa horora, satirične fantastike, humoristične fantastike, nadrealizma. Nadrealističke odrednice su gotovo u svakoj od priča. Neke priče posvećene na nekakav san, iluziju, ima tu mistike, na neki način avangarde, simbolizma i tako dalje, i tako dalje. Mislim da što se žanra tiče sve treba pomalo miješati, i humor, i fantastiku, i horor. Verujte, horor i humor su veoma isprepletane, dva žanra, jer ovo krasi i preterivanje. Današnji moderni horor je kako koketiraju sa humorom, jer je i horor i humor karakteriše preterivanje. Mnogi horori ne prenose snagu kod publike. Doduše, sam fan ovih starih horora, ali novi horori, humor u suštini je sasvim trenutno. Tako da, to je nešto što bih rekla o samom žanru i nešto neopštenije što je pomenuto, znači sam još eventualno prozvala da govorim. Ako ja sam da upadam i slušam, naravno. Ja bih htjela možda da malo popričamo preciznije o tome ko je Boris K. Pa ne možemo precizno govoriti o bilo tome, zato što je veoma teško utvrditi, kada govorimo o meni, o vama, odrediti osnovnu konstantu koja čini bilo čiju ličnost. Osnovnu konstantu. A složena ličnost čini ogromno broj tih osnovnih. Složena ličnost čini ogromno broj tih osnovnih konstanti. Tako da kada definišemo nekoga, makar bi je fikcionalni lik, to je jedna široka priča. Boris K. od priče do priče je drugačiji. Ja lično smatram da i kvalitet jednog književnog dela počiva u tome da ne definišemo suviše detaljno kakav je ko, da precizno ne pojašnjavamo kakav je ko, jer time se mogu izgubiti različite tumačenja koja su veoma dragocjena za neku knjigu. Naprimjer, i dan danas se vode polemike o tome da je Hamlet taj ludi san neurotičnog školarca, kao što je govorio Nabokov, da li je bio pozitivac ili negativac i u kojoj meri, da li je bio paranoik, da li je bio pravednik, zašto je vlada osvetu, da li je čisto dramatičnih razloga, moguće, jer ako bi bilo odmah posveten, onda ne bi bilo radno, tako bi govorili formalnosti. Ja volim takav tip poslednjeg karaktera. Ono što mogu da kažem je Boris kao Hemingwayski karakter, avanturista, idealista. Njegove reakcije su veoma automatske. On ne dela, ne smišlja nešto, ne organizuje neku delatnost, pa onda organizuje se jednu akciju, često dela je nepromišljeno. Mislim da za njega izazov i samo učiš se avanturi je nešto što ga krasi kao jedna njegova najosnovnija osobina. I od priče do priče, a svaka priča znači nam odgovor i suprezirna replika na današnje vreme koje krasi
jedna alogična i bizarna situacija bizarnih događaja u kojima se nude naivna, sasvim zdravorazumska objašnjenja kafkijanskog tipa, koje nemaju u suštini veze sa zdravim razumom. Znači, jedna replika gotovo vjerovskog tipa na današnju stvarnost. Ja se nadam da sam u tome uspela. Kreću se od priče do priče. A same priče su takve da svaka priča, da Boris Kovački može se poznati kao karakter koji se kreće u video igrici, zato što on u suštini ne menja neke svoje osobine, se ne razvija psihološki, nema neku kronologiju duše. Ima neke određene karakterne osobine o kojima možemo govoriti ako imamo vremena, ali u suštini realitet i sama okolina ta koja se menja, ne toliko Borisa, zbog kako se fenomena fenomenizacije koje se imamo. U širem smislu, fenomenizacije su ime za dobro poznatu tranziciju, odnosno sinonimi za dobro poznatu tranziciju. To je sledeće što sam dala da pitam, ali ovo pored sledeće. Ja sam imala malo problem sa tim, šta je fleksibilnost, kameleonstvo, fleksibilnost. Za mene su to izlazi koji se lako izlači i pregrupišu. Boris Karlović bio nekako slučaj moralan za takvu vrstu razmišljanja. Ali kameleoni su moralni najčešće njihov cilj jeste da prežive, ne da gaze preko leševa. Znači, to nema veze s nije sa kakvim oportunizmom ili materijalom ili tako dalje. Boris Karlović je u suštini običan građanin Srbije koji se snalazi i raspada u tranziciji koja nastupa sa svih strana na svim nivoima. Neosporno je da ima tu crtu ta satiričnost za Srbe. Meni je u suštini možda to i najveći problem ove knjige. Realno, znate da u Indiji ne snimaju filmove sa tužnim krajima. Tamo su bioskopi 5000 ljudi, slamnati krovovi i tako dalje, oni kad ne puste tužni film, oni sruše bioskop i zapale, kad kažu život nam je tužan, vi nam dajete tužan film. Na određeni način, mnoge ove naoko smiješne situacije u kojima se Boris K. zatiče i koje rešava na čudne načine, zapravo, onako kad se baš ljubimo, to smo mi, to je naša nevolja i to su naša propast. Ta tranzicija, ona gazi i uništava sitne ljude i manje važne ljude, uvodi nam predatorski kapitalizam koji iniše ono sve u čemu smo mi na neki način navikli, u čemu smo više, neki manje odrasli. I sada, Boris Karlović jednostavno neko ko se u svemu tome pokušava da se snađe, ali u mnogo situacija se on zapravo ne snađe, on propadne, on izgubi, to toliko liči na nas, na našu savremenost, da čini se da je to prosto mana knjige, ljudi kad počitaju kaže pa to smo mi, na jedan način jeste to, ali na drugi način ko želi da čita o problemima koji inače ima i koji ga okružuju i kome ne ide sve da vidimo ko želi da čita.